koso wa be obi wo be bia wo mra metie de koso she said ye pese ye ka bom ye adwumaden ye de papa John Dramani Mahama incoming president no ba it's a youth no omani wo youth no so titu ye maame no so nani wo emma ho e de ama NDC for ye tua oka ye maame hwe ye ma wo hwe obi ama wo sika wunya aka Nyankopon hata hoye won na ye hwe han a wo huhumu e ye hwe han obi ama sani mpemfo aka no abrabo ahyase enye den na emum awieye ene asem no ni na ne se ba wa wotwa sini na wote sini twase ya ne di ni Christiana Awuni emne bi atwam na damfo na se de yonko brebo pa ene Bishop Bernard Nyako Yakopon fa ne kransi be owu bia wo ba ana se ba wo ba ha na me se wo ba bebi samsa mateme baba na nka na minim se gudie nti na wo ba ye minim se sa gudie na se wo japade nti na wo ba ya ka me fiu se se di abrabo de Christiana Awuni eni na mu ano se Mamobi market ho ena abrabo de na kopia se se no oton adwene kobi amane kotodwe ene dawadawa na ne nsa akona no ekoba ne se na ebewi ni sei obi a na otwa sini a da bia na Kumawood de wontimi mfa Kumawood movies be 10 gu ha Christiana Awuni woyi 5 a onka ho na eba ne se na se de ono na mu a Mamobi market ena obabehye obekaye a ansa na eye His Excellency John Dramani Mahama yedin besi eye mampanya konya so no ye kan eye movie actors ni actresses a wotim ebo aboso ekọ ma na chichiri ni benchen eye campaign edi eye ndisi ho enkomo ene adanse de kire Ghana fo na eto Ghana fo sum ma Ghana fo sunya Mahama mugidie eto aba ede ma ye Mahama na ndisi a wontimi yi eye Christiana Awuni emfa na enfrim eye ono anima asase do ne ma bi aka omo ebo homodi ye pa eye kafu dankum so ye campaign eye Mr Beautiful so ye campaign bebrebe omo do so akwa nanka Christiana Awuni eye sa campaign na hoping say enka Mahama no enya konya eba bedi mampanyina enko betumi apia baabi ede na hye nanso no obi nim de free soro be kote bayira homom eye ama bayira ama akase bra eye John Dramani Mahama wonya konya ebe Ghana mampere no wantimi amfa eye promise ode ma eye actors ni actresses a omo eye campaign ma wantimi amfa fele bebrebe amfa ama omo na baako ene Christiana Awuni nti wo hwe a enche bia Christiana Awuni ekopiem eye yukuku ya wone eye empress gift na empress gift di pia ne se yakeka se udi eye Mahama chini andis no wonye japade ne ka Christiana Awuni chiremu se okane na jabidie wonya ka bia wonya bibia emfemfiri eye Mahama ho yenkone nkotie e de ama NDC for ye tua oka ye maame hwe ye ma wo hwe obi ama wo sika wunya aka Nyankopon hata hoye won na ye hwe han a wo huhumu e ye hwe han obi ama wunya aka ha maame kaka ho asem wunya aka wunya aka sesi yesi ya ma oka sesi yesi ya ma oka tabe ne maame ka utu wunya aka minya aka edan minya aka me ka asem de we na pese oka ka asem ne de we fufuro yi asem a sesi ya ewo ho a omo ka se ye ko hia mama ma tie si odi ko ka na asem a enkofu agye ho ayi a wo mu di atem se sen mama yanto abama no omema ye ka yam onto abam ye asem we wo tidase we chiremu se eye esom ne campaign aboso aye Christiana Awuni eboye eye campaign no odene edema eye Mahama ne andis no nya wabregu kwa nti se obetena se na obedi komode na wo se wodi na ni kire eye Mamobi na okopete ebu bi na ode adwene ne nsesawa ne kutudwe guso na ja adwuma boni bi ne ho wiase a obetim di atoto eye kro no bo ho eye dia ade nsa no na obi ato sempo ana se takubi ama no na akwakodi
Tiabusanfo not say I reho se mi pon se mahama 8 a his excellency ye be se on pe baabi emfa ne hye ne or pay baabi di Mr Beautiful ehye no ma fi se Mr Beautiful so ye campaign ano odene e de maye his excellency John Dramani Mahama na enche bia ena Mahama etimi appointing Mr Beautiful say or no ena creative arts agency board onko down to say no Mr Beautiful we di peche ye di Mr Beautiful so eto nchen so a eye resoma ono so no abiba abiba very good abiba so ka say ono so eye campaign mu dene pa de maye Mahama na bra Mahama ya kunya be Ghana president as his excellency no Mahama so apia na akwakohye blasters experience ya ono so no say no eye resoma odidi peche ne mfoni na da ho ya wohwe na ya ankasa so ka free danku eye movie actress and producer ono so no Mahama apia na akwakohye eye NFA anase National Film Authority also no odidi peche ho na eye castle scenario eye footballer retired Tony Bafo ne ho kani no ono so say ono akọ Spain na Ghana ambassador to Spain Ghana for good Spain na omo nipa odu omanim no ono ene say ho na say castle scenario wo hye tie be sere wo hwe nkrofo titira a omo timi ye campaign kase mu odene edema eye NDC ne his excellency John Dramani Mahama na Christiana Awuni udima kotini ye pa ndi say Mr Beautiful more resoma more kasum scenario ne kafu dan kuni mom keka ho anya akonya anya position a Bridget Otu also ka ho bi ono so ka eye ladies yam timi ye campaign a omanyi ba bi akwhye nti Mahama e be sere wontwe nanim hwe eye Christiana Awuni no nko yini free eye Mamobi market wona ne pedigree ene ne reputation the game ne bra obono eni kwa se do ko tena table ho e Mamobi market na okoton adwene ne kotodwe ni ade so wa be obi wo be bia wo mra metie de ekoso she said ye pese ye ka bom ne ye adwumaden ye de papa John Dramani Mahama incoming president no oba it's a youth no omani wo youth no so titu ye maame no so nani wo emma ho mesramo ye papa me me mfa no oba tampa we be ma so mfa no oba tampa wotema wo do ye kwaso nyina wo hu ohia ni ahokyere ni apeni die a emesu edi wo munse gu wo ti so ebi tie wiem a ye kam kika nyina na wate ni nyina wose ye to abama ne ye fa ye kopromotie ne keke nko tim ho na womra ema ya toadi oba bank ema bank a wabie ukoji loan na si hu ni ho wo ye dwuma na wayi wo faso na de akoto na obi so age sa na to so sa umpe we na wo peden Tiabusafo mema refi so subscribe to the BBC Ghana e be sa ba na sibi wo ba ana se ba wo ba ha na mi se wo ba bebi samse mateme baba na nkra na minim se gudie nti na wo ba ye minim se sa gudie na se wo japa die nti na wo ba ya ka mi fiu ka mi wa okra gudie me sha ne sam no frɛ me na me bedi ho adanse geti na ayira wo frɛ me geti wa gudie ayira wo frɛ me anyira kra ehye miss me tuwe me ba na me dwe no ho se wo wu anasa se wo tin kwam anasa obi di na ko jisika duro wo prokasi ana tumi adwindwin a te ha me dwe anya magudie ehye pa fi se papa ya wo to ntum odin pa anfam fo so ma me ni agudie ni fi agudie ti me pa me mpa asemachi akasa bia